Kollox kważi jinsab les biex it-tlieta jittella l-kunċert annwali tas-sajf l-Isle of MTV. Iżda s-sibijiet tas-sena d-dieħla diġà bdew. Fit-28 ta' Ġunju 2016 se jkun jittella l-10 edizzjoni ta' dan il-kunċert. Ta' bardan waqt żjara l-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis għamel fuq il-park tal-kunċert fuq il-Fosos tal-Furjana. Lejliet il-kunċert kellimna ma' Russell Samuels, Viċi President tas-Servizzi ta' Pjanar, fejn qalet ħabbira ta' din id-data kien ħafna fir-riklamar. By announcing next year's date a year in advance, I think what it will allow both MTV and the Malta Tourism Authority to do is really maximise the opportunity to promote that event around the world, and that is only a good thing and is a really positive thing both for the event and for the island. Aktar minn 50,000 persuna huma smati li se jattendu dan il-kunċert. Il-kantant tal-hip hop Jason Derulo, Omi, id-DJ ta' fama mondjali Martin Garrix, Echo Smith u Tori Kelly huma l-artisti mażula għal din is-sena. Il-Ministru spjega kif dan l-ispettaklu joffri l-aħjar opportunità sabiex Malta tkun destinazzjoni turistika għad-divertiment. Tul id-9 snin li ilu jittella l-Isle of MTV f'Malta, in-numru ta' viżitaturi li ġew f'pajjiżna dan il-kunċert taħt l-24 sena żdiedu bi kważi 13%. Qed jirnexxielna illi t-turiżmu f'pajjiżna mhux jibqa' magħruf Malta bħala żona turistika għas-senior citizens għal dawk li huma akbar, però wkoll għaż-żgħażagħ li huma importanti għax jiġu f'pajjiżna u jonfqu aktar. Samuel sostna li l-MTV dejjem sab kooperazzjoni mal-awtoritajiet Maltin. The partnership with the Malta Tourism Authority has been fantastic over the years, and has really allowed us to maximise, the event and in terms of the planning and delivery of that event. And our overall objective is working with the Malta Tourism Authority to really build the profile of Malta as a destination. Għal din is-sena l-Isle of MTV sienet ukoll artisti u bands Maltin. It-tlieta mis-senjastu ġurnalisti fisem Rolling Stone, Vogue, The Sun u Capital FM fost oħrajn.